Mbabazi yari kumwe na bagenzi b'abapolisi b'u Rwanda 240 ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu aza gufatwa n'uburwayi abanza kuvurirwa aho yarari mu kazi mbere yuko yoherezwa hano mu Rwanda kuba ariho akomeza kuvurirwa. Gusa ku myaka 24 y'amavuko yari afite, PC Mbabazi yafashwe n'icyorezo cya coronavirus nyuma ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, ari nako turimo iyi ndwara iza kumuhitana aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal hano mu Rwanda. Mu butumwa bwa Unayisi Baholatolu yavuze ko ashimira uruhare rwa PC Mbabazi Enid mu kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo binyuze mu kurinda abasivile. Yakomeje avuga ko mu izina ry'abayobozi bakuru bahagarariye abapolisi bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye yihanganishije umuryango, inshuti n'abavandimwe ba PC Mbabazi Enid kubwo kubura umuvandimwe wabo bakundaga. Umakuru arebana n'ububanyi n'amahanga, mu gihe leta ya Uganda yemeye kurekura abanyarwanda 130 bafungiye muri icyo gihugu ku munsi w'ejo, ababarirwa muri 80 baraye bashyikirijwe u Rwanda. Biteganyijwe ko ikindi cyiciro cy'abandi 50 kiza koherezwa uyu munsi kinyuze ku mupaka wa Cyanika. Ni inkuru ya Olivier Tuyisenge. Abanyarwanda bagejejwe mu Rwanda kuri umugoroba watambutse baje mu byiciro bitatu. Icya mbere cyarimo 29, icya kabiri 38, naho icya gatatu 13. Mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus cyugarije isi n'u Rwanda muri rusange, babanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bagahabwa agapfukamunwa gashya ndetse bagapimwa umuriro nka kimwe mu bimenyetso bya coronavirus. Mu buhamya busharira bwa Mbarushimana Jean Bosco na bagenzi be babiri twaganiriye, badusangije inzira y'umusaraba banyuzemo igihe bari bafungiye muri Uganda. Bose bagarutse ku kuvuga ku buryo bafunzwemo bakorerwa iyicarubozo, ndetse bose bashinjwa kuba intasi z'u Rwanda. Bamfatiye mu Uganda, bamfatira yo mva gusura inshuti yanjye iba Gisoro, aho bari bampaye icyangombwa cy'umunsi umwe kandi uwo munsi ntabwo wari warangiye, niho bamfatiye icyangombwa barakibuzabuza baragisigara na polisi, baravuga ngo niba mfite miliyoni 200,000 ya Uganda nyishure ntayo nari mfite ako kanya, baramfata baranjyana. Ubuzima bwanjye mbese muri Uganda mademeze nabi cyane kubera yuko n'umutwe waracankaranye, ubwo ntabwo ukora neza kubera umbankubise umutarimbwa ku mutwe. Hariyo akazi gakomeye cyane guhinga, bari kugukubita inyuma ukore uravunika, ubiri byuya gutangira mu gitondo kugeza saa 12 buri munsi, nta kuwa mbere nta byari, nta weekend, nta kuruhuka, nta no kurwara, nta kurwara, urarwara ugomba guhinga. Ukora iki? Ugomba guhinga. Ubuzima inyitangira kugera muri gereza, kubatwambuye imyenda twari twambaye batwambika iyabo iyo muri gereza, batangira kuduha ubuhunga buri gusharira n'amazi gatetse, niyo twarishaga. Aho nabanjije Gisoro mu prison, badukurayo batujana mu prison ya Ibuga Famu Gasese. Twagezeyo, mu kugerayo batwanditse amazina, mu kumara kutwandika amazina ubukeye bwaho bakoze iki? Bahise baduha amasuka batujana kugira ute guhinga ibigori kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 11. Gukubitwa ni buri munsi kubera yuko ugerayo bakagukubita, bakoresha ururimi rw'Igiswahili, noneyo utari warugumvamo ari uri kugerayo urakubitwa aho bikomeye gusumbya n'abandi bose, kubera yuko bavugira nko mu migani ngo mwenye yuko na makende 3 ashimami, bagahita bagukubita. Ubwo kubera baba bakubwiye ngo icara, ubwo urumva nuko barakubita. Iriya nta mikino ziriyo, irana umuriro. Abanyarwanda barekuwe nyuma y'ibiganiro byo ku ya 4 Kamena uyu mwaka byahuje u Rwanda n'Ubugande, byari bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Muri ibi biganiro niho Uganda yemereye kurekura abanyarwanda 130 bari bafungiyeyo, aribo barimo 80 bamaze kugera mu Rwanda na 50 bari bushyikirizwa u Rwanda uyu munsi banyujijwe ku mupaka wa Cyanika. Aba bose ndetse n'abari buzuye uyu munsi bajyanwa mu kato k'iminsi 14 muri kaminuza ya Rukara, ahagenwe gushyirwa abari mu kato. Leta ya Uganda itangaza ko hakiri abandi banyarwanda 310 bafungiyeyo, ndetse ngo bakurikiranwe ibyaha bitandukanye. Bikaba biteganije ko amakuru agendanye n'ibyo baregwa nayo azashyikirizwa u Rwanda mu minsi iri imbere. Olivier Tuyisenge, Radio 10.
Wakoze cyane Olivier Tuyisenge. Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko amafaranga aturuka mu mahanga yoherejwe mu Rwanda yagabanutseho 16% mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. BNR yerekanye ko muri Werurwe uyu mwaka amafaranga yoherejwe mu Rwanda yari miliyoni 18,900 by'amafaranga y'u Rwanda ugereranije na miliyoni 22,500 by'amafaranga y'u Rwanda yoherejwe mu gihe nk'icyo mu mwaka wa 2019. Iri gabanuka rikaba ryaragizweho uruhare cyane n'icyorezo cya coronavirusi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, BNR yanavuze ko ikomeje kugenzura uko bizagenda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka kugira ngo irebe niba iri gabanuka ryabaye mu kwezi kwa gatatu rizakomeza kubaho. Byagenda gutyo bikaba bihamije ko izi ari ingaruka z'icyorezo cya coronavirusi. Iri gabanuka rishingiye hanini ku kuba igice kinini cy'amafaranga yoherezwaga mu Rwanda turutse hanze yavaga mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage. Abikorwa byafunzwe bituma abenshi barimo n'abimukira batabasha gukora. Banki Nkuru y'u Rwanda ikavuga ko mu myaka ibiri ishize, ubwo ni 2018-2019, amafaranga yakiriwe mu Rwanda ava mu Banyarwanda baba mu mahanga yari miliyoni 253 z'amadolari buri mwaka. Mu ntara y'Uburengerazuba, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko ibikorwa byo kubaka imihanda ya kaburimbo yoroshya ubuhahirane birimbanyije, ikaba itegerezanyijwe ubwuzu n'abaturage bavuga ko igiye kubakiza ivumbi n'ibinogo byatumaga bacibwa amafaranga menshi mu ngendo zibahuza n'umujyi wa Rubavu. Muri iyo mihanda harimo umuhanda wa kaburimbo wa Petit Barriere, Karundo, Buhuru, Stade, umuhanda ufite uburebure bwa kilometero 5 n'ibice 89, abiteganyijwe kuzaba guzuye muri Mutarama mu mwaka utaha 2021 utwaye amafaranga y'u Rwanda saga miliyari 6. Uretse uyu muhanda rero, akarere kahigiye kubaka kagejeje kuri 25% muri uyu mwaka, harimo n'igikorwa cy'indi mihanda ya kaburimbo irimo nka Serena Marine, Brasserie ureshya na kilometero 6 n'ibice 2, wa Burarirwa Burushya wa kilometero 4 n'igice kimwe, ndetse n'ugana ku ruganda rwa gaze metane rwa Shema Power Lake Kivu ureshya na kilometero 4 n'ibice 5. Biteganyijwe ko imihanda yose izuzura itwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 13. Hanze imbibi z'u Rwanda, muri Kenya mu murwa mukuru Nairobi, habaye imyigaragambyo ikomeye yakozwe n'abanyamahanga baba muri icyo gihugu. N'imyigaragambyo yamaganaga ingufu z'umurengera zirimo zikoreshwa n'igipolisi mu guhangana n'abarenga ku mategeko yo kurwanya icyorezo cya coronavirusi. Hari amakuru yatangajwe n'ikigo cyo muri Kenya gishinzwe iperereza avuga ko hatangiwe iperereza ku bantu 15 bishwe n'abashinzwe umutekano kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Naho Korea ya Ruguru yatangaje ko igiye gukuraho itumanaho ryose ryayihuzaga na Korea y'Epfo, harimo n'umurongo wa telefone wahuzaga abategetsi b'ibihugu byombi. Korea ya Ruguru yavuze ko iki ari kimwe mu ruhererekane rw'ibikorwa bindi bigiye gukorwa, yongeraho ko Korea y'Epfo ari umwanzi ukomeye wayo. Kuri wa kabiri rero, ibiganiro bya buri munsi byo kuri telefone byanyuraga ku biro bihuza Korea zombi biri mu mujyi wa Kaesong uri ku mupaka wa Korea ya Ruguru byahagaritswe mu gihe byari byashyizweho mu mwaka wa 2018 hagamijwe kugabanya ushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Korea zombi zisa n'iziri mu ntambara ifite inkomoko ku ntambara y'imyaka 3 yashyamiranyije ibi bihugu byombi uhereye mu mwaka wa 1950 kugeza mu mwaka wa 1953. Ubwo iyi ntambara yarangiraga, ibihugu byombi byasinye amasezerano yo guhagarika imirwano aho gusinya amasezerano y'amahoro. Tugeze ku musozo w'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, n'amakuru ku buryo bw'incamake mwagejejwe nanjye Asumani Twahirwa. Indi sango y'amakuru ku buryo buvunaguye ni saa 10.